Amasan isi YouTube channel an vehozo se na bonun chibai tunia kahin houlim piding ile Dr Seilen Haokip spokesperson kino ahin amato hichi Nampi movement to kisaya boina tam taum ho mipi na het them lo ho hi ama pana hil chet na ama pana clarification hi ngai do hin tu hin ngai zuite pu Dr Seilen to chom cha houlimna ki pau me lam kai pu tu ni nang to kihoulim thei dia zin nang hi person apanin interview chum ho news media chum chuma participant na bol ho kan velle greek te khanglaya sophies ki ho chu na bang jengin sophies ki ti chu asoka the great pa king bindu sara khanglaya na ama hin greek te leng pa selusit koma thil thumana thumla sophies khajong nei pe na tin sophies chu ko ham tile greek te la mi pilma ma mi ching ma leng pan thil se bol jong la thil se bol chu hoi langa sei thei mi leng min leng pa adi lo lo te ngo jong le leng pa chu adi lo thu di thil jong chu ma hin se leng pa di lo na chu thet tia hin se mai ti dawang in ka hin mun thu se na them ma jeng in well qualified jong ni hin ale tua na jong da phat ni lo thim to kino the thwa yung kihou thim di hin tu chung lung thu conference ana nei khan agenda ni hin pu do lawat agenda number 3 very controversial hi na masan pu len chong loi tong kan kihoulim khain chi agenda number 3 chu ipt ki jam ti le prerequisite for formation government formation na kitin manipur government siema pan nading anoi za ho hi to do masat hi hen 3 kilo na ki nei tai aki siam do ding government hin india dan pi dungzui a union territory legislature eipeh divin nomna pehen pe dinga nomna hi phat kitep sung tu le phat kitep sung sule manipur legislative assembly phat sunga to do hi hen ti hi hin hichi halkhat mi pi te he dingan hin hil chet thei dham cái tay là wayang amasa koi hoi langa interview ki bon na chom chang ana sei fel ta diu ka geng chai yong la to chu nang platform ma he chu ma chu sei de yong le a kisei sa ma chu repeat hin chin a kho he a phai maybe in ahin nading ahi bo le na condition number thum na hen sim do chu he chu achama seiding a chu kapoy eipeh wai to say ham sa pa was self explanatory here eipeh on kisei le achamchama explain ki bol thil khat het thei jeng achamchama het thei jeng achamchama het thei jeng di dan here aya cho context chu to ai keu nan ga sei le te ka khana case it sin a phona chu no ti yeng so na no popular government civil society organization chu long to a chu hi le MLA hong pang SO hong pang CSO hong pang ai chu ki chu ki ho na a chu a language chu ke sin a sei ta bang chat chun ki sei han lang hele nang to say koi to say hele controversial na tiu chu na chu the lo de chu aya chu a MLA ho issue chu chi ama hon a sei de dan pau chu tua number 3 point na chu frame hung ki bola an po do chu the MLA ho yong chu nursery chapang ho banga hiti ahin seiding huta na seiding ti ngai lo pi chu na amo politician hi wa amo chu BJP member hi wa amo nang party member hi na wa chu obligation na yu chu ya chu civil society banga chu no ti chu hi thei lo khat no mai chu aya chu no chu amo de dana amo phrase a sei wile selo jo a content ju event na hele politician chun yes and no black and white na chi be selo jo did you have theme ding I number 1 aya a sei pau chu controversiality pau chu misinterpretation ji hi na ai la misinterpretation ji bi amam nang sei banga chu apang hua ko nin clarification poi na tila adang khat na tin kei tawang chun tu na ma sa pen ai bol he di clarify ball mai la ase dan chu eta popular government a chu kapan di wa hi le popular government means 60 member koi community ong la pang de ti na hi chu formation hi la chun BJP chun number ne ya ku ko yaw lo ayong chu a bol the chu ku ki chu pang lo wa na popular election
cookie zo hong chu panghan ti zo ai le ai chu wa chi ho din mun chu the demand we YouTube legislature here hichi point chu apan lo di wa ahin koi lu do wa le chi condition kalwala di ding chu talo chu hichi hi ka demand pau hi consider na bol written ani pe wa time frame a bol ding hi a hele pangu winge ti chu BJP member hi na a chu obligation to fulfill bol chu la at the same time ibon che ke wa lung thu mi pi aspiration UT pa chu compromise a bol lo pi chu al agulyong thi amolyong bong lo chu al hilai chi het hi lo explanation ngai ti le yes hichi hi controversial ti hala no controversial lo pi chu black and white na ki chi chet hi chu atua whatsapp ma mi sei masanga ka sei ma ma doctor tama jo was mai koi lang degree kilam khelo na amo ta bang noi lam khara comment ne khara ga bol ai lo ko ham kan comment ga bol hi cho khun mi lam te tau te public til hachin lo dinga snippet ne khat ga za dinga chu controversial a leng do chu atua chu black and white na event na le number 1 amo MLA hi na wa chu party obligation ne pau chu a respect ku ngai a respect ku chula no mo ti sanga hi chi nei bol pi le ti chu hi chu a bol lo wa le a chama no ta chula a gu long thi amo long bong lo chu hi chi context a chu lung to resolution point 3 chu draft ball ya ching theta any government declaration related black and white na kisi ngai lo pi chu ai le tua masangin protest in nei phat tiong le na no separate administration no popular government in a tv na tu nai sa protest hong kin na khun piham asung langa koi ham ki involve hiding jong kata sanin no popular no separate administration no government no popular government ti sangin expedite our political demands ti zo hong hin ai chi su group hon hal khat pressure na bol thim ham ti zonga kizai ni chi mi pi te apana jong hal khat ngai dano min na chi na hal khat clear finance bol thai dan elai chat chu ke knowledge awang hi a koi bol ham na a thu chu selo pi chu la a sa khat chu lan jo atabang pa chu chu no ti sanga reversible a se tabang a phrase chu chom jab here a essence a legal chu a che pi tho tho chu tu anang in pam ha sei le chun same topic an sei dan chom jab di chu ken sei lang on the same topic chom jab di chu ye chu kipi parrot hi lo pi chu na khat sei bang bang chu verbatim ma khat regurgitate bol chu ngai lo pi chu nursery school rote learning by heart bola exam pe del wang chu kha na to chu adult ngan senior ngan hi ta chu chi hola chu simhon yong aza hon yong self analysis bol thein ding chana chu ji thei chu hita chu lung thu resolution long chu hung ki ji hi ya henge mi kaloi ho yong koi very intelligent, very experienced, very senior ho nyong nang sei banga chu nang ka ti personal ka sei nai lo wa hi chi hi ibola hi ta ki sei koi le ham koi ki ham go ham ti chu a hoi lai chu koi help go do sei ham koi ham la ya mi gal ham nom dinga koi ham la mi gal ham ngam dinga ti te MLA ho le koi le a thu chu phale le high school pass ngan ta di ana e ji sim ho chu lo masanga chu ile no ti in pan cha hiu ya ai le ek misra lam ka hung thun ji tiang le izun ha chi ham ai lo na ho pi ha ama mai phavet na a se dan an ji ham ti hi hoi lai chu jun la na ti ni ne hoi lai a chu kun a demand compromise ball na het khawam hoi lai statement a chu compromise ki ball na evidence EP khat cham no pi okay ken evidence han sing protest ki bol masangin no to separate no to popular government ti khat an ki bol ki go in hi le koi lo hoi koi holoi ham chu ke man chu ka he ka thu za dan in la reliable source happen ka zain lam kaite ki covid hi to banga protest na bolo tiu just expedite political solution ni ti diu no to popular government ti hona se khalo di ti hi au me ti chu again diplomacy ngai chula
sei dan pa yo chu hiti on 70 chu chi chun choi te ka ti sang a chi chun choi te di o ka ti thei chu the same thing nang he zo ka se ba sofis mong mon he zo no ten so si do fi chun kita san i lo yong chu koi do ti i pi hitaleng ka ti a thu sei pa chu chu poi mo chu nin pete but ti sang a iti dana nin direct pete di o ti straight ta ta bang demani chu bol ngam lo ham ano hon a bol di ho na bol kula CSO on direct a bol chu la MLA yong chun CSO sei bang bang a chu sei na ti ham ilo ka ti CSO hon zong apian na plakat ho kisan ama ho ti banga tat ngam ta kita lo kho mai chu la kita ibon wa concern bol ja chi ti chun sei le hen adam thei ti chu chu ki ngai tu ngai chu la ato chu alai gil chu compromise bol lo sei dan pa chu a context chu hi chi thu hi a topic hi all encompassing ta chi bon wa ho chu ji chun a government pe delhi a ki ke huwa a government chu delhi a ke hu pi ho chu achal pang khat ngai lo pi chu state chu hi la khat thei chu hilang ang chu ki ho diu am ho yong MLA ho headquarter delhi BJP chu tam khat ngai chu la diplomacy no to an sei dan chu hele mi pi lung gel sei chu a sentiment chu dia chu emotional chu hitin sei la mi lung dam in tin ti chu a mi yong lung dam ngai tam khat explain bol yong bol tau te tu ti lowa language same issue a center ho kidin te pi te bang achal pang khat li te bang chu chu ngai lo pi chu mi khwa ai so center ami pi te be na the na ami pi te khen jeng hen lang alai ami la pi na ho su group ho le adang dang hon se ngai te diplomatic ngai te le se them le chun ngai te analogy khat lung thu chu koi ham mi pi thalang hi long president nu ko koi hi ong mi pi thalang hi long alung chu na sei chu mi pi context ong chu apu a ke ho pi di ho to hi chi appropriate in ta a sei ho chu hi chi wa chu henge filter hin bola imi pi chu hil chet ngai ki ti chu ho community ke lo chu mun yo sia ma chu che mi pi ken hi chu mi pi la a nang tabang koi tabang media hampang cho chun explicate bolding dissemination of information pas an bol ngai chu tu a government in an su ji ho ko officer ki su pa ko mi pi het thei dinga newspaper an ji ji khula hi chi chu ngai chu heng le ma uma le hiti mong monga ka za lo la hi pui hiti a kisei lo chen ka pampoi ti chu heng le sunga bo kwai dis all india hiti phalachun language chu moderation nga ai chu te kana ka se na koi manoi se na ka se pui example elucidate clarify bol na dinga till hi isim yo seong ta asan loading ei ma le ma nyong akisu pa ko analyze sam khat bol je mai cho hi ki sei nei chi reading between the lines ki te mo mai cho ei pa wai ti seiding ta aning ka ai ti du ham ka pu chi chu human existence cho ken ka ruma ka ngai to banga ahung ki sta do lo la hi pu chi mi ki hem he ti le chun what to do ale nang mapat mo mo in chom cha clarify nan bolding in tu chung su extension hi iti dana integrity of manipur hi zau thein lai ham he lai chu nen le do len hi che chu boyam boye we are demanding iti boy ham manipur ke thelo di ti close a zau ta koi se ham chi chu a soi kai hoi ta chu la soi kai ho sei ta chu ki la chi chu na ai le nang officer khat ni chu Indian constitution hat chu Indian constitution a ko state district integrity kiti umam integrity of the union of India uma district boundary ki khel the state boundary ki khel the Manipur integrity ke thei lo di ti chu mei lo se ya chi constitution a lo pi chu dei om lo chu i bola no hon hi chi agreement su agreement extension a chu na zau zau khel khel ai chu la le ka yaw sa chu chi sanga sang zep ki zep lut chu 2008 lo pa chu na sim do na namu yes anoi lang za abona ka ai na la chi simin te ni chu khat chu Manipur integrity ke thei lo di ki ti a khat chu hi le there will be a negotiated political settlement according to the Indian constitution within a time bound manner ti chu hoi chi yo chun koi chu hu mam hoi chi yo chu constitution la hoi chi yo chu hi lo ham hi ta hi confusion sanga kila do thei jeng lang na just like kila do ti chu ke se ki ho ne la kala do ti chu state pang center pang i ho tripartite agreement hi chu
ขัดได้บางอาจุดบูตาเจเทลูปิจู hello lo ken to ane sei pen chun seng manipur integrity ke thelo ding anoi langa negotiated Anoy lang political nga hello settlement in the same paragraph yes what yes overlapping overriding ikat clause pa chu 2008 na ang umlo tu chu nga si kiheng luta chu a political but demand the of the negotiated political solution ni ticho na yeah if it's negotiated solution political solution was territorial council within the state of Manipur where was that written na sei uchalan hon Maitri in boina na mi na ti say ki we think mutaking it ya hoy la territorial council to pre-3rd May chu la yes tu yes extension to 2025 which hichi khan yong chu hello na he thelo li negotiated means seated past tense something have past been tense negotiated there will be a negotiated at the will be full sentence sim okay is like grammar yung ikil na alay diyo lechun we are not will be as aulam ki hello hina will be at anything can be will be it's in the negotiated future continuous iti past future and continuous but then it is not sure that integrity of Manipur will be taken out that will be outside the what integrity of in this Manipur in the constitution there's no room for Manipur or any state integrity it's self expunged hilai ho ale kisem tu chana there will be written I tiyong chu ABCI ki pat kidiu so ABC ki pandi I chi like mama he like it is like I miss I love you like I hate you ti tabanga ho no that's humbug there's no comparison be abela ke say jo constitution district le state boundary integrity kisi na umlo picho okay that is accepted it is to na say chu ka pomdai there will be negotiated political solution will be in koi taute ale tu chana will be di ko akipat na tam ki panchula na hello on extension September ma November extension is to okay December ta jingna tha kiding extension to okay aban political solution hello apart from political extension dialogue ki panta chu November khat December ni jingna tha ya thum ai chong chuna na het kit lo la yo press release on ki ball ki hey na asung tu a discussion point ho halkhat be asung mi thu pi het chu ninga aning ka ayo se chu iti ki seiding aning ka sei lo de ala broadly press a hita statement bang no ki sei press statement hum ki release was no more after every meeting which particular kahe point na anything that comes with no respect there's to only one PR from Kano UPF on each post meeting there's no multiple PR khat kiso November December talk your PR khat kiso absolute clarity chitna simlo lo wang chun kana kasim khai din but then simlo chun na ana simlo chun tu na ke na hi hichwa chu inang kan lo di chu aban thil dang sei hello ana sim khalatun kate topic dang a chu cover the pai chu anyway carry on adang tun ale mi pi gel danin KJC ki form jong hi su group te na control jing ke ve ki tian ni chi halkhat nang ina hin clarify the dam da ka ki control poi ka ki hoji we understanding hitin bolo te khatin bol te wang chu always there democratic manner nampi conclave phat si ho jong mi ni le thum ka ke ho pio min na gotia public consultation ni cha jong chun na ho ma main apat na le chaina ni ki bolve ti khan ho zit na ipya ma pat na la ki china hichinam pi conclave chu SO hon host bol nan ti ja bol apat na china bol lo le mi pin MLA ho bol sangin CSO ho bol sangin SO hon bol nan ti ja ki bol chula al to chu phun ki do ham SO hon bol ja chu kun kit ke tinai lo okay saying ratan tata chu ne ha chuna ha aman an sei ka do ma chu mi yo se long sai sa de ti la ice cream zo ina ti chu ratan tata ilo koi sei ha Steve Jobs in yong sei ham yes ratan tata yong an Steve quote ham Jobs okay ratan tata yong an quote an if you want to please but hichi ama ho quote if you want to please tizo dilon but just to quote it and to go hayward away from what the public would understand is also weird hello ipija ka se ham pa chu gel don ka ti thu he koi se hi tale mi pi yo se chu kilong hai sa yo lo chu koi ma chan yo Donald Trump yong zo lo lam ka pitua ka se na pen chu tu chana mi te i mu dan hina MLA te hi su te thu pe dan na zon no he ki ti zin na ke si yong ta chu SO2 to na yes
ai ni kêu yang SO thu thu an bol hen cái này có chú independent nộp nộp đa na ni sei de kati hin sei khát bên thế ama ni kêu to hana cái chỗ ai pa hen always independent SO thu thu a bol hen te ti ki mi sei yo seiding chu sai pi lam zo tho pa no ma chu nó chú sophies mồm này ale chalo let's come to another topic atuna po chu la na atuna po chu na okay 10 minutes in a year khó lo ale tu mà sang na ku ki emi te central command ti khala tai ki tin tua ham lo ham ipi command central command ti nam se pai na nam lam kai zo nam se pai zo se khara ki gom khom ti tabangin boy lai ta na nom khai na pujar man jong ai khana na ki oh unified command ti unified command unified command chu lam kalanga khatuma kaung pi langa khatuma chula kaung pi agam ki phai cycle wa ho keno UPF ko hele phachom ma na lam kalanga yong chu phachom wa chi unified command ti chu de chu ale tu chunga isi latest lam zo na hi iti dana kangpo pila ki bolo dan ham ipi penchong tu chung ke khat lam ka ke KJCT sai no ya lam pi zo na kini chula na ke mis ra hong lai ta chu ai la ke chi ho do ngai te chu ken nong ka he pi se a langa ki bala kana dong ka he lai ale tu a chaina ding na chaina lang bol jeng tin tu su group te na to ku hi kinepna thei nam demand ho hi what was the standpoint UT is in ke ham mai lo le is there any chance that we come down to 6th schedule with certain provisions no 6th schedule ki ti le chun state khat sung hi ngai chu tu ti le chun manipur sung hi de chu on UT with legislature ithum wa he le separate entity under direct central rule legislature a chi hon law ki sim ti chi yo chi ki de chu manipura ki le ki ding koi manom lo pi nang na no mam hilo ki le ki ding nom lo ai wanga manipur hi condition event le mi ti thuma ki chiang khom na ei mi te to naga te to mei le te hin solution for one will be a problem for the other two ichi ei mi te solution in pi diwale naga te pi ngai api khom lo wale hung ki boy te di ti khano men hi cha hi ke gel dana wang tu din munui ba wale na ke ma personal in manipur sung jong nang ina zwane se agur jong thi amol jong bong lo ti to banga manipur sung hi ve ding 6th schedule with special provision hi ding ai ba esante la esante ni chanam khana i ma sa control hin bol zo lo diu ti to bang jong hi apha nam lo ha the hi ve te chu 6th schedule la 6th schedule po le chun manipur sung hi te ding yo wang chun eipeh yong la manipur sung hi ale kanom po ve kati chu ale naga te to pi ki het them to nai nei wam naga because we have overlapping three communities na sei chu community khat se chunga ethnic cleansing umai chu naga te chunga am lo pi on ki bol lo pi mi koi ma chunga therefore our solution has to be unique only applicable to us chu government and boy pi te ve ho kin hello pi chu naga issue chu government and boy pintin issue yong government boy pintin chun ai condition no circumstances ya demand chu explainable wa submit ki bola written ki peluta ukil ho ki thopi na chu doubt lo pi ale tu lai ta in kangpo pi e da nga keng ten in pin jing win na song lung ho jong hal win no hon pi ngai dan ne bam nampi lam kai na to hello chu naga yo se hello pi chu ZUF comes on group se ya na chu a bonds again collective in say ta naga adang hon bona condemnable chula ZUF comes on chu mai lai ta ki bom chula mai lon instigable chula ipg hidam foot hila night a mai lai ta chen khom je ama hon yang ama future ding ki ba do mai thei na ZUF in a choma political demand in chula manipur naga adang hon NSC and IM demand in chula ZUF comes on so to ho kesong lung ma hal chu ipj a hal ham mai lo ta ki tho chu agenda chom be chu si naga hello pi chu naga yu si hello pi chu chong chu het khat ngai chu na ale naga zo se hi ta poita ale cha sat lang jong boyin naga zo se ta poi tang khulo hi kin na khulanga jong cha chu pi ngai dan ne bam la
ilang achu eipeh hile to a political demand Pondicherry model kitilo na ko agam contiguous hello Pondicherry who had banga districtly ni he Tamil Nadu surround the ball khat Andhra state surround the ball khat Kerala na ball here administrative arrangement here to Pondicherry headquarter ma non-contiguous district hochu municipal chu chipang achu hono Pondicherry model kitilo na chu agam na achu administration na kiwai poding chu achu nago honyong adia UT ki demand le same context ding chipala chun chu chanpur lang banga naga mo chu ano bole naga khat district swapping ball in tina swapping hello administration chu na ding ta ka khana naga UT chu krulam senapatiam temeng long ha tai ta poi hichi chu administrable chu agam chu hanuman banga doble le ngai talu pi chu na ding amy hela mo hele chpal chun ama UT headquarter Rakunach administration cheding. So what's political map drawing ngai talo. Pondicherry political map ko yung ko khana thei lo. So EPCR administration districtly non-contiguous thei ham because it is within the Union of India. Independent hele thei lo so. Within the Union of India hitting ya chu Pondicherry model achu hele naga te kinanom talo pisula. Na wa chu amon ukrula naga langa normal omentin langa ho chuchan pura naga ho chu no district nga chu nom lo omentin UT achu kate this administrative chu very reasonable demand ale achai na din khan dong nang hi college kai lai pana kan het na hitan news interview vela hin emite muiwa politics ahung ki thadan ho pi hona na seiding na muiwa jong hi hitien kuki genocide na bole du da tam da na sei media chongchoma kana za in tu chung ama apian na kho hung vela athilum chan hoi ipiti study na bolam nam lam kahin na dolen a human right government of India as a piece akum 90 something plus ita ako apian na munch agabet nomji a gachia agabet ta sula hello kati implications la implications ako agabet naga political leader hi na chu hichi hi kahung hichi yong hi ka demand na pangiti chu aga demonstrate sila enyong ki ball hi di chu nang yong na ball hi ding chu ami pite government ko ma diban ni ngai sa ni na sa lova hile will go back to the jungle tin hang santain aphung do la la ji na ma hin si no ni pite he has the right to do that freedom of speech ana ko ije mo ham ahi lo le I think no idea that no say thei chula ala independent to me wacho I am here they can say whatever they want amu lo so nang la ke thu hello ya nang na phat ni lo to la sin khan na dong la phat ki sai ding hitan national media te to bangai phat chrai che hi to vs tem na ato kilon sir muiwa tha khel ding a god pau hin ani wa pa na ku ki te na the hin na sole movie a gabar sing ki sei to banga hi zan le chapang ho ka teng le thibin khuti lo le ku ki ho hung de ti chana hi a life history kana simin episode kha jong kana sem tan ale thu se na hin ku ki te hin dimana bol no wale churchan pura bolu hen adang hi naga gam hi hang sante ne se ni si ipiham na don bu nom na ibola ki don bu ding ama na se no nom ki se tin any ball ki ball chula sai bi lam zot na a hi lo le nang yong no sei thei chula ken no no ka sei thei chula lo min noise ta public forum ai tian se phale public forum ibola koi noise na ka sei ding it's not my job I've got better things ama pak chukti ama pa chu ama chola ma na do de chula ke opinion do ka sei ta chula he has the right to say whatever he wants ama na sei le ding chu honi ti ge healthy ibola ki don bu ding hello ka chet na zo seo ka mo hi nai tia hi don bu mai lo le mi hal khadi ki cha jem hon thilan se pan sei ibola ki sai ama na sei no ka sei tin honi bol di bol lo le mi yong noi se lo ding mi yong ki noi se lo ding ki noi se sa lo ding chi chu lam zot na chula ki pau me le nang jong phat 30 minutes ni pi chet to ke jong military dung ka hi dung zin 30 minutes chet ong hitan
ki pau min hi to banga phat phani pen nampi akinel to bang ki zong le nampi lung nammi pi te lungial har khat kahin sei to nangin clarify na hin bol hin ki pau min nan na to na lo langu le na thil bol hova mi pi te wang bo na tong lo thing ta ven ti kan vai hla no me lam lai tu chứ kinel này lo discussion này na purpose cho là mi pin till head chain thei nading thì à chỉ bỏ rồi à sẽ xem lo pi cho ai ki long pau ki na pa na all